KHASI Hinegasngi ke Pyllait ke Jingrwai ke Bynta ke Tamasa Monolith Festival ke Balai Sngi ke Banlong KHASI Heritage Village ke Bahamau Plang naduk ke Arpu Arterik haduk ke Arpu Sauterik mentau benai. Hakini ke Sngi Deputy CM iba pencengan NCM ila play ya ke jing penipat ba hasurok na ke Bynta ke Tamasa. Kakali kan yat keleng ki Bynta jong ke KHASI Hills na ke Bynta ban penpau ban pensyai pat ba hak bayadei ba ke Tamasa. Habat penpau hikilat pathai kubor ibas ila ong bakini ka Tamasa kan long ka bakapher na ka bala penlong hakis nam balala dikumta la khot sngob haya baro ki san Pyllait ligi hima syakani ka Tamasa bakani kan compare shibun menta indan bun ki items pada jiri ka shat ka wai ka siau ka bam rai ya khadu ye ki katu kanina garehs bakin yo ban ki traditional jongki bakum juru ki food items ki jongki juru ya ka janjikan dise council la khorlang ki ru bakin yo ban bo ki stol ki jongki ye ki din rai jongki ki mar rai ki jongki ka sarkar kelapan benai ka khusnam ka bahedu na ka Bynta ki riu pat ba